Poštovani gledatelji, dobrodošli u podcast Bez uputnice NET.hr-a. Ožujak obilježavamo kao mjesec svjesnosti o raku debelog crijeva. Ta teška bolest pogađa jako velik broj ljudi na svijetu i vodi se kao jedan od najčešćih uzročnika smrti. Hrvatska također bilježi sve češći broj dijagnoza. Tim je povodom u našem studiju danas gost dr. Božo Radić, gastroenterolog. Doktore, dobrodošli u studio. Hvala vam na pozivu i pozdrav vašim gledateljima. Evo za početak, za one koji ne znaju, kako možete najjednostavnije opisati rak debelog crijeva? O čemu se zapravo radi? Kakvo je to oboljenje? Odmah u srijedu radi se o smrtonosnoj bolesti koja pogađa velik broj ljudi. To je bolest koja počinje u debelom crijevu i počinje kao dobroćudna promjena u velikom dijelu koja se kroz godine razvije i nastaje karcinom ili rak. To su istoznačnice. Nažalost, on je najučestaliji karcinom u Hrvatskoj, a drugi po smrtnosti nakon raka pluća. To samo govori koliko je važan i značajan čak i za malu zemlju kao što je Hrvatska. Kako stojimo u usporedbi sa svijetom? Kad bi rekao loše, premalo sam rekao. Znači, Hrvatska ima izrazito visoku zastupljenost po učestalosti raka i visoku smrtnost. Smrtnost je čak druga nakon Mađarske na svijetu, gdje su muškarci čak drugi po smrtnosti, a po pojavnosti smo peti u svijetu prema najnovijim podacima. Zahvaćeni su muškarci i žene, ali kad se gleda na razini globalnoj, spadamo u sam vrh. Tako da situacija naša je vrlo loša. To nisu baš neki brojevi gdje bismo htjeli biti u vrhu. Prije, kad smo malo razgovarali, pričali smo o toj rizičnoj skupini. Jel? To je inače kod tog oboljenja jako diskutabilno, ali sada se pojavljaju podaci zapravo da se ta dobna granica znatno smanjila i da sve češće oboljevaju mladi ljudi. Je li to točno i kako smo došli do toga? Pa, ožujak je mjesec svjesnosti, odlično da ste potakli ovu temu. Rak debelog crijeva je bio bolest starih ljudi. To svi pamte da su stari ljudi oboljevali od toga. Međutim, od 90. godina u zapadnim zemljama je primijećeno da je trend porasta mlađih osoba, a mlađe osobe smatramo one ispod 50 godina i kontinuirano u porastu. Dok je čak ovim najstarijim životnim dobnim skupinama u padu. Što se tiče same Hrvatske, kad se raspodijeli od 50. do 75. godine 60% ljudi pripada toj skupini koja dobije rak debelog crijeva. On je najčešći u toj grupi. Iznad 75. je 35% ljudi, znači svaki treći. Međutim, ispod 50. smo došli na 5%. Kad se uzme ukupno, to djeluje malo. Međutim, to je jako rana zapravo dob koja je kontinuirano u porastu. I on raste i kod muškaraca i kod žena svake godine pomalo ispod 50. godine. Tako da jest u porastu. Vjerojatno je sljedeće pitanje zbog čega se to događa. U čemu je problem, kako smo došli do toga? Puno se radi, istražuje o čemu se radi, zbog čega je porast u mlađim dobnim skupinama. Ono što je najnovije, pretpostavlja se da ipak prekomjerna konzumacija crvenog mesa i mesnih prerađevina uključena u to. Potrebne su dugogodišnje studije prospektivne kroz vrijeme. A drugo, ono o čemu se razmatra danas su mikro i nanočestice plastike koji također dovode do upalnih reakcija. Tako da vjerojatno između ta dva spektra je negdje uzrok, jer sigurno nam se genetika nije promijenila, tako da su okolišni uzročnici sigurno glavni uzroci koji doprinose razvoju kod mladih. Sada kad kažete te podatke, oni stvarno zvuče onako malo zastrašujuće. Pretpostavljam da je takva slična situacija onda i u svijetu kad su u pitanju uzročnici, budući ste spomenuli mikroplastiku i... Pa, to su hipoteze, znači ne mogu reći da je to razina dokaza, to je jer puno zemalja pokušava naći razlog, puno istraživačkih centara. Trendovi su primijećeni svugdje, ali zapadnoevropske zemlje, zapadni svijet to bilježe već 30 godina zbog dobrih statistika. I mladi jesu zbilja pogođeni, međutim, što se tiče Hrvatske, ako ćemo plastično pokušati negdje dočarati, 10 ljudi dnevno obolje od raka debelog crijeva, a 5 ih umre. Otprilike to je ugrubo statistika, ona je
malo su drugačije brojke, ali da osvijestimo koliko je to često. Znači svaki dan 10 ljudi oboli, 6 muškaraca i 4 žene i umre ih 5, od toga 3 muškarce i 2 žene. Okay. Inače se on češće pojavljuje kod muškaraca, ali malo prije kad smo razgovarali ste rekli da imamo u zadnje vrijeme porast oboljenja kod žena. To je specifičnost Hrvatsku za ovu dobnu skupinu ispod 50. godine, da je pojavnost, znači novo otkriveni rak debelog crijeva kod žena nešto češći nego kod muškaraca. Ne znači da su one više u broju, ali se češće kod njih iskazuju. U postotku kao? Rast je češći kod žena. Znaju li se tu nekakvi... To je sve na razini ovih pretpostavki koje sam vam rekao. To su samo trendovi koji su zamijećeni i koji se prate. Prema tome svemu, možemo li na neki način govoriti o ugroženim skupinama, jer sada zvuči da je to vrlo širok pojam? Ugrožene skupine su sigurno one gdje je najučestaliji, to ipak od 50 do 75. godine, gdje je i naš nacionalni program pozicioniran, ali ne jedino. Jer, kao što sam rekao, što se tiče Hrvatske, trećina, 35% se dešava iznad 75. Tako da iznad 50. recimo da je zbilja onako većina populacije koju bi trebalo kontrolirati i pratiti. Ako bi nešto istaknuo, od rizičnih faktora to je da osobe koje su imale u obitelji rak, znači da su imali brata, sestru ili oca ili majku, su pod najvećim rizikom od svih. Govorimo baš specifično o raku debelog crijeva ili bilo kojem obliku? Govorimo o raku debelog crijeva. Znači, ako raspodijelimo nekako 30% raka debelog crijeva je povezano s genetikom, a 60 do 70% sa okolišnim čimbenicima. Znači, našim ponašanjem, načinom života, prehranom, lifestyle, što se kaže. Tako da je to onaj dio na koji mi možemo utjecati. Ali onaj za koji sigurno znamo, ako nam je majka ili otac oboljeli ili bolovali od raka, da smo mi također pod povećanim rizikom i moramo se kontrolirati ako želimo spriječiti taj rak. Jer je to rak propuštene prilike. Zbog čega se tako zove? Objasnite. Da. Upravo iz razloga što znači, od 90% karcinoma nastaje iz polipa. Polip je jedna dobročudna promjena koja nastaje u crijevima, ona se polako razvija. Kako raste, tako postaje veći rizik da se razvije rak. Ako na vrijeme napravite pretrage, kolonoskopiju, detektirat ćete taj polip i odstraniti ga. Time ste de facto spriječili rak. Upravo zbog tog vremenskog intervala se naziva rak propuštene prilike, jer niste na vrijeme napravili kolonoskopiju. Izbilja je šteta tu priliku propustiti. Sad smo spomenuli i nacionalni program prevencije. Kakvi su njegovi učinci? Mislim, ovako ne zvuči da smo na dobrom putu. Šta još možemo napraviti kad je u pitanju društvo, sustav? Iz perspektive cijele povijesti nacionalnih programa, Hrvatska spada zbilja u zemlje koja je rano počela s nacionalnim programom, čak puno prije nego razvijene mnoge zemlje. Međutim, nikad nije dosegnula adekvatan odaziv. Što to znači? To znači da osobe koje dobiju na kućnu adresu test kojim se detektira krv u stolici, naprosto se premalo njih odazove. Sigurno jedan dio i značajan dio na osobama što se ne odazovu, ali s druge strane i na samom vjerojatno provedbi nacionalnog sustava koji bi trebao biti u svim aspektima bolji, jer rezultat je loš. Tako da Hrvatska nikad nije dosegnula niti 40% što bi bio nekakav prihvatljivi postotak nacionalnog programa da bi on imao smisla. Prevedeno, tek svaki 10. karcinom u Hrvatskoj, odnosno rak, bude u ranoj fazi. Znači svi ostali budu u kasnijim fazama. A zašto je to bitno? Zato što rani rak debelog crijeva je izlječiv od 90 do 95%. Što je jako velik postotak. De facto to je znači bolest koja je samo ograničena na crijevo i kad odstranjenjem tog dijela crijeva vi ste de facto izliječeni. Što možemo napraviti onda kao pojedinci? Šta bismo trebali raditi u svakodnevnom životu? Samo sad konkretno kod preporuke za preglede, jel?
prije pregleda možda je bitno osvijestiti rizične faktore koji dovode, to jest povećavaju rizik raka debelog crijeva. To su uvijek slične stvari kao kod mnogih bolesti poput pušenja, pretilosti, zdrave prehrane, što se misli cjelovite žitarice, više unosa vlakana, voća i povrća. Međutim, ono što je sigurno poznato da prekomjerna konzumacija, naglašavam prekomjerna konzumacija crvenog mesa preko 100 grama dnevno i prerađenog mesa preko 50 grama dnevno povećava rizik od raka debelog crijeva. Za početak bismo mogli osvijestiti da to zbilja utječe na naše zdravlje i na zdravlje debelog crijeva. Drugo, bilo bi sjajno kad bismo se odazvali na nacionalni program, a bilo bi još bolje kad bismo napravili kolonoskopiju da detektiramo i preveniramo bolest. Što bi to sada značilo recimo za mene? Ja bi trebala jednom godišnje ili u kojem periodu obaviti kolonoskopiju ili kakve bi preporuke zapravo svako od nas mogao onda slijediti da to prevenira? Da ne budem nepristojan, morat ću vas pitati koliko imate godina. Malo manje od 50. Evo, recimo ovako, u evropskim preporukama najčešće preporučena dob za pregled debelog crijeva je 50 godina. Prema američkim preporukama koje osobno favoriziram je 45. Oni preporučuju da se od tada počne neki od testova za prevenciju raka debelog crijeva. Ako spadate u skupinu koja ima visok rizik, ako su vam majka i otac imali neko od njih karcinom, jedina pretraga koja se za vas preporučuje je kolonoskopija od 45. godine. Ako ona uredna, svaki 10 godina je sljedeće, do 75. godine. Drugi oblici testova koji možete napraviti su testovi detekcije krvi u stolici. Znači date analizu svoje stolice u određeni laboratorij ili u Hrvatskoj ako sudjelujete u nacionalnom programu od 50. godine. Ako se detektira krv, također napravite kolonoskopiju. Bilo bi dobro da taj test ponavljate svake 2 godine, ako ne i svaku godinu. Jer je šansa veća da ćete uloviti da ste krvarili i da se to detektiralo. Sljedeća opcija koja je moguća, ako niste skloni invazivnim pretragama, ako ne želite kolonoskopiju, postoji opcija CT kolografije, da se napravi pregled crijeva radiološkom snimkom, CT-om, koja jako dobro detektira promjene veće od 5 mm. Tako da to je isto opcija u prevenciji raka debelog crijeva. Znači, ali uglavnom počnite razmišljati od neke od metoda kako biste probali na vrijeme spriječiti rak. Sada, budući smo malo prije istaknuli da, rekli ste, ako se ne varam, 65% je okolišni čimbenik. Tako, genetika je, znači ovo što ste sada rekli odnosi se na sve, a ne samo na osobe koje imaju genetske predispozicije. Tako je. To je opći rizik kad usporedite. Postoje nekakve nasljedne promjene, mutacije u genima koje nas stvaraju jako visok rizik. Te osobe idu po posebnim kriterijima za prevenciju raka debelog crijeva. Ali u općoj populaciji, znači oni koji nemaju u obitelji rizike, nemaju te nasljedne faktore, kod njih je sklonost, znači najveći udio se bazira na okolišnim čimbenicima, na onome što mi sami možemo pripomoći ili odmoć u nastanku raka debelog crijeva. Imate li vi neku spoznaju kroz svoj svakodnevni rad s pacijentima zašto imamo tako mali odaziv na te nacionalne programe? Zašto ljudi tako malo i kasno krenu na nekakve pretrage? O čemu se tu zapravo radi? Puno je faktora od kojih su mnogi psihološki, sociološki i kulturološki. Dakle, debelo crijevo je stigmatizirano. Općenito, pojam debelog crijeva i bolesti debelog crijeva izazivaju zazor kod mnogih ljudi. Drugi veliki problem asocira veliku bol, zato što Hrvatska, nažalost, pripada u zemlje koja još uvijek kolonoskopije radi u velikom broju bez analgosedacija, odnosno anestezija. Treće, zato što tek od nedavno zapravo sustav sve više promovira i sve dostupnije su kolonoskopije nego što su bile prije. Tako da mi svi živimo u nekakvim vremenima
zapravo u narativima naših starijih ukućana ili susjeda koji imaju strašan strah od toga. A oni su zapravo od 50. pa naviše pod najvećim rizikom. I oni se ne odazivaju niti na preglede, niti na nacionalni program. I svijest je malo očito, ne mogu to zanemariti, je dio i na mojoj profesiji koja nije adekvatno poruku prenijela. Jer to pokazuju ishodi. Kako, mislim, postoji li uopće neka načelna ideja sada među strukom? Na koji način promijeniti tu svijest? Mislim, razumijem kad kažete ljudima kolonoskopija, svima padne mrak na oči. Okay. Tako da to ste već spomenuli, radi se o bolnoj pretrazi i to. Međutim, isto tako sve češće se one mogu raditi uz lokalne anestezije i tako. Šta struka može napraviti da promijeni tu svijest? Ovo će ispast stručno kontroverzno. Struka može napraviti da sve kolonoskopije budu u anesteziji. Znači da naprosto ne postoji pretraga poput kolonoskopije koje se ne rade u nekom obliku anestezije. Znači najbolesnija osoba i najrizičnija ima mogućnost dobiti nešto što će olakšati bol i smanjiti nelagodnost pretrage. Samim time mi ne bismo zapravo imali ni svijest kako kolonoskopija izgleda jer bi bili u anesteziji. A s druge strane struka bi morala po meni bolje centralizirati, kontrolirati i uspostavljati mreže vezane uz kolonoskopiju. Kada su u pitanju simptomi, znači dok sam se pripremala, naišla sam na različite podatke. Pa vrlo često se spominje da se zapravo i radi o teškom oboljenju koje simptome pokazuje već u kasnijoj fazi. Je li to točno? I ako jest, koji bi to simptomi onda bili i postoji li možda neki netipični simptomi koje možemo ranije uočiti? Pa problem debelog crijeva je velik kapacitet. Dakle, on tek kada se razviju značajne promjene u anatomiji ili kada karcinom puno naraste dovoljno, tek vidimo neke simptome. Najčešći simptom je krv u stolici. To je glavni i osnovni simptom i bez obzira na dob krv u stolici bi trebao biti razlog za kolonoskopiju. U velikom dijelu slučajeva nije ništa maligno, nije ništa opasno, najčešće se radi o hemoroidima, ali ovo namjerno ističem zbog mlađih dobnih skupina. Ne treba pretpostavljati da nije ništa, nego treba napraviti kolonoskopiju. Ono što se dodatno, što su takozvani alarmantni znakovi, je slabokrvnost, anemija. Ako u krvnim nalazima primijenite anemiju, treba isključiti da ne krvarite iz probavnog trakta, pa između ostalog iz debelog crijeva. Sljedeći čest simptom je promjena crijevnih funkcija, crijevnih navika. Dakle, ako neko naglo razvija zatvor, otežano pražnjenje, dugo je na WC-u ili razvija proljeve, a koji prije nije imao ili učestalije, to je već jedan od znakova koji je bitan koji vas treba alarmirati da bi trebalo vidjeti nešto da li je nešto s debelim crijevom. Još jedan simptom koji je značajan, to je neželjeni gubitak na težini. Znači, ako osoba počne gubiti na težini, a nije htjela, to je jedan od alarmantnih znakova kad treba provjeriti probavni sustav, pa između ostalog i debelo crijevo. To je glavni spektar simptoma na koje treba voditi obzir. Pitali ste me za netipične simptome. Da, jesu li ovo sada simptomi koje ste nabrojali koji su već ona, recimo, kasnija faza ili? To kada dođete na pregled, mi gledamo takozvano da li postoje alarmantni simptomi. Ako nešto od toga postoji, to je razlog da idete na pretrage. Nema nikakve sumnje. Netipični simptomi mogu biti nadutost, težina u donjem dijelu trbuha, učestali vjetrovi, kruljenje, ponekad bolovi. Zašto ih zovemo netipični? Zato što mnoga stanja daju takve simptome. Pogotovo crijevna. Crijevo se može glasati na ne puno načina. Može kruljiti, može grčiti, možete imati proljev, možete imati zatvor, možete imati vjetrove, podregivati. I brojna stanja zapravo daju taj spektar. Ono što je bitno je primijetiti zapravo, najvažnije je primijetiti neku promjenu. Nešto da vam se dešava što vam se prije nije događalo.
Evo, kad bi to bio savjet, to bi bilo. Da li se nešto događa, da vam je u trbuhu nešto novo, da idete češće na WC, možda rijeđe, da razvijate nekakvu nadutost koju niste prije imali, da vam hrana mijenja, da vam se apetit promijenio, da vam hrana smeta neka. To bi vam bio nekakav znak da počnete pratiti što se zbiva s probom. Da možda se zamislite da bi trebali na neki pregled. I tu govorimo o učestalnom ponavljanju takvih znakova, jel? Tako je. Ne sad dan, dva da se nešto... Možete imati infekciju pa ćete imati razne simptome. Trovanje hranom, pojedemo nešto. Tako da, ali taj trend u pravilu traje. Rijetko je to jednom da se dogodi, više nikad. Ljudi uglavnom simptome, kad ih malo bolje pitate, osvijeste kasnije da su oni javljali već mjesecima, ako ne godinama. Da, jer to su dosta onako simptomi kojima u svakodnevnom životu i malo mi je muka u želucu, možda se nešto... Je li to isto možda jedan od uzroka da ljudi kasnije reagiraju, jer su to onako svakodnevnije stvari ili... Ja mislim da je dominantno, što sam spomenuo u početku, krv u stolici koju ignoriraju. Da je to najčešće. Da se promijeni nešto u crijevnim navikama. I to, nažalost, u pravilu budu viši stupnjevi, viši stadiji bolesti. Sad govorimo o toj tamnoj strani, o kasnoj dijagnozi, o velikoj stopi smrtnosti u tim slučajevima. Međutim, rekli ste na početku, ako se rano otkrije, u kolikom postotku se radi? Znači, rani rak debelog crijeva je bolest koja je ograničena samo na crijevo. Nije se proširilo u okolna tkiva, u limfne čvorove ili udaljena poput jetre pluća. Tada, ako se tad rak detektira, onda je on izlječiv u 90% slučajeva. Čak i više. Ali recimo 9 od 10 ćete izliječiti rano, ako rak nađete u ranoj fazi. Vrlo mi je zanimljivo i da ste rekli da kolonoskopiju bi trebalo raditi ako je sve ok, pa onda za 10 godina. To znači da se on zapravo sporo i razvija. Tako je. Točno smatra se negdje da rak nastaje iz polipa u 90% slučajeva. Polipu da pređu rak treba od 10 do čak 17 godina se smatra. Biologija je brza, ali ipak nije prebrza. Ona ima neku svoju dinamiku i stanice se dijele i nastaju s vremenskim nekakvim svojim intervalom. Zato je ta prva kolonoskopija zapravo najbitnija. Ako ona uredna, vi ste značajan dio rizika odstranili. I da, upravo ste, dugi niz godina je potreban da se razvije rak iz polipa. Mali onaj udio je ovi genetski nekakvi nasljedni tipovi koji su važni, a oni su brži. Ali recimo za opću populaciju je bitno da osvijestimo nekako da je prvu kolonoskopiju treba napraviti i tad smo veliki dio tereta riješili. Oni su brži, a koliko su brži, ako možete otkriti? Mogu, ovisno postoji recimo najčešći sindrom je Lynchov sindrom, tako se zove. Postoje znači nekakve mutacije koje dovode do bržeg razvoja raka. Recimo osobe u grubo koje imaju takav nasljedni oblik, one moraju svake 2 godine na kolonoskopiju od 20. godine života. A to u sustavu vjerovatno se onda, ako dobro razumijem, to bi obiteljski liječnici trebali znati anamnezu obiteljsku i... Vaše pitanje je izvrsno, ali u sustavu to se slabo detektira, a trebalo bi se, ili bilo bi super kad bi se detektiralo na način da svaki karcinom se testira da li ima komponente koje su nasljedne. Sada je to češće mnogo nego prije. I bilo bi idealno kada pronađemo takve karakteristike, obavijestimo obitelj, braće, sestre, djecu, da se jave na savjetovanje kada bi za njih, s obzirom na to, bilo dobro napraviti kolonoskopiju, jer je danas moguće napraviti genetske testove koji doslovno imaju plan na koji način pratiti promjene tih mutacija, šta morate uopće raditi u budućnosti da biste prevenirali rak. Jer nije samo rak debelog crijeva kod tih osoba, učestali češće rak maternice, mjehura, želuca, tako da postoji cijeli jedan sistem praćenja takvih osoba.
Ti genetski testovi, kažete kod nas, koliko znam, u novije vrijeme su prisutni. Koliko su oni rašireni, koliko su dostupni, gdje se to može napraviti? Ima li smisla da bilo ko ode i napravi takve testove? Za koga bi to bila preporuka, recimo? Pa preporuka bi bila prvo da se savjetuje obrati genetskom savjetovalištu osobama koje se time bave. Ja nisam genetičar. Koliko znam, u javnom sustavu postoje mogućnost ambulanti u kojima se obavljaju savjetovanja i oni temeljem vaše anamneze, povijesti, vaše obitelji rade procjenu šta bi za vas bilo najprihvatljivije. Naravno, postoji brojni komercijalni testovi koji mogu svašta detektirati, ali svakako bi bilo dobro da se rade pod nadzorom stručnjaka, jer često iz mnoštva izgubimo ono što je nama važno. Vratimo se još samo malo na životni stil koji ste spomenuli na početku i na naš odnos prema našem tijelu. Osim te genetike, šta bismo trebali poduzeti općenito da se ne izložimo takvim oboljenjima ili da barem smanjimo njihovu mogućnost? Ako uzmemo nekakav životni stil koji obuhvaća ono što unosimo u sebe, bilo bi idealno kada bismo smanjili konzumaciju crvenog i prerađenog mesa, kada bismo smanjili konzumaciju alkohola, kad bismo prestali pušiti. To bi bilo izvrsno. Naravno, rizike smanjuje i tjelovježba. Tjelovježba je pokazana da isto smanjuje rizik od raka debelog crijeva, kao i konzumacija čak mliječnih proizvoda. Mliječnih proizvoda? Mliječnih proizvoda, oni smanjuju rizik razvoju raka debelog crijeva. To su faktori rizika. Ne znači da će osobe koje jedu meso ili koje ne jedu neće ili hoće razviti rak, nego samo da su skloniji da se on razvije. Kao što ako vozite brzo, šansa ako doživite prometu da nastradate, gore je veća. Tako i kod rizičnih faktora. S druge strane, sudjelujte na nacionalnim programima. Ako se bojite kolonoskopije, ne želite o tome razmišljati, strah vas je, barem sudjelujte u nacionalnom programu, jer to zbilja vam može spasiti život. Koje su još druge bolesti probavnog sustava u Hrvatskoj najučestalije? Ne moraju biti jako problematične, ali imaju tendenciju da postanu problematične na koje bi trebali možda malo više obratiti pažnju. Pa, najčešći razlozi posjeta gastroenterološkim ambulantama su refluksne bolesti, gastroezofagealna refluksna bolest, bolovi u želucu koji često budu različiti oblici gastritisa, jedan dio bude uslijed infekcije Helicobacter pylori, bakterije koja je dokazano kancerogena, odnosno ima potencijal za razvoj raka želuca. To su najčešći razlozi ambulantama. Od simptoma ljudi najviše javljaju nadutost, proljevaste stolice, nemogućnost toleriranja određenih namirnica. Ono što je važno istaknuti, nije toliko učestalo jer je otprilike 1% u populaciji, je celijakija. Celijakiju se rijetko razmišlja, a zapravo možda kao jedan savjet, sve osobe koje su anemične, koje imaju pogotovo sideropeničnu anemiju zbog nedostatka željeza, bilo bi dobro da se testiraju na celijakiju. Od drugih stanja koji ljude jako muče i to je jedan od zanemarenih problema je zatvor. Ljudi imaju velikih problema sa zatvorom, pogotovo sa starijoj životnoj dobi, manje kretanja, više drugih lijekova koji utječu na to i osobe sa zatvorom jako pate. To mogu biti jako gadni bolovi. Ne? Jaki bolovi i ljudima stvara anksioznost takvo stanje jer ih preokupira. Nikako se ne osjećaju ispraženo, stalno misle na trbuh. I to je zbilja nešto što ih uznemirava. Iz tog spektra su najčešći zapravo poremećaji. Naravno, da ne zaboravim, oni nevidljivi tihi su masna jetra danas. Zbog
povećane učestalosti, prekomjerne tjelesne težine i pretilosti. Masna jetra je sve češći razlog gastroenteroloških posjeta i praćenja zbog toga što dovede do postoje razni komorbiditeti i bolesti koji se razvijaju zbog toga. Nimalo zanemariva zapravo. Nimalo zanemariva, ali tiha, jer ne daje nikakve simptome osim na laboratorijskim nalazima ili ultrazvuku. Za što ljudi mogu samo na nekim pregledima detektirati, drugačije simptome u pravilu nemaju. U sve ovo kad ste spomenuli tjelovježbu, tu smo isto svi vrlo osjetljivi i šta bi onda to bila ta tjelovježba? Zadnji put kad smo pričali o tome rekli smo da ne mora to baš biti onako jako intenzivna tjelovježba. Pa, evo, šta bi ja trebala poduzeti da tu tjelovježbu malo poboljšam, a da smanjim? Barem jedan od rizičnih faktora, jel? Ja ću reći što sam ja poduzeo. Ja sam se obratio nekome ko se time bavi da mi smisli nekakav plan i pomogne ovisno o mojim životnim mogućnostima, navikama, slobodnom vremenu. Bilo bi dobro da se barem krećemo. Da jedan dio svakodnevno se krećemo, ne sjedimo i da barem 2 puta tjedno imamo nekakvu tjelesnu aktivnost. Ali za to pitanje svakako bolji profesionalci koji se time bave od mene. Ali savjeti, javite se nekome da vam plova isplanirati nešto što je u skladu s vašim životnim stilom, navikama. U svakom slučaju da nešto poduzmemo. Barem nešto. Da. Evo, ne znam, doktore, jesam li preskočila nešto što smatrate da bi bilo bitno istaknuti o ovoj važnoj temi? Jesmo se dotakli svega? Imate li još nešto za napomenuti? Možda nekih onako sažeto 5 savjeta prosječnom građaninu da preveniramo tako strašne podatke koje imamo o raku debelog crijeva u Hrvatskoj danas. Kad bi 5 suzio jedan, rekao bi napraviti kolonoskopiju. Kad sve sumiramo ukupno, sustav koji imamo, zemlji koji živimo, način života koji živimo, dostupnosti svega, to bi bila možda najbolja investicija u to. Pogotovo ako u obitelji ste imali neko koji imao rak debelog crijeva. Nemojte zanemariti krv u stolici. Nikad. Nemojte pretpostavljati o čemu se radi, nego otiđite, napravite pretragu. Ako ne želite sudjelujete u nacionalnim programima, pokušajte reducirati alkohol, pušenje, prekomjernu konzumaciju crvenog i prerađenog mesa i krećite se. Unesite vlakna i krećite se. Puno vam hvala. Hvala vama.